Kubor nakaslem jong unong san hima. Dia mai kata pi kumne na mga Kubor baki mi no. Nato ka daw. Daw ke golong ke baki ki kamrama ki. Parang tayo mga ya kata ka reason. What was the actual reason? The reason is best known to them. Yung hanaw ba kay kipajbaki padiang nya kay UDP sa ribuhay. Tadaw ki hapmi no. Kada siya kung hỏi thì ông cô ya kata ke ngong la ba nong. Ano mo nong la ba nong tam mà lên mà kan da pani ke daw ko mo sube la kami janda untuk kan gina-gina ki reason ki ban kan em nem tai te kam di don ni no manaro. Betul. Ta kalau ke siang. Jadi ban tadi kan ya kata te company se kamu kala ban nong dari kali kembali di mi no. Itu sistem kan ya kata ban justify ya ban penting kan ki reason tadi. Betul. Di kita ki nong yalam mahkamat kila mi no kan kata ni mi pi election agenda UDP. Kalau kumpa. Kasi kita ya kata ke bantang ini diberi gila kan bobon dalang gila ban pertentang sampai sama kita dengan tip ya ke sosial behind of all these things. Betul. Marwa ay kung giparlong nila man ang baka laya tray laya don rekat bora sik kata te kata gaji long perlok laya tenat laya long kum gaji gaji ngasen te apa gila ya mi no bomdon sio rekat te komot kata gaji su bri te kata ni ya to pi menta pina panyakon nyano menta nong po berki mi no tu tin nyano pati ini no what kan ka pi ka san ni masima ka san thấy có mong hôm nay cái mình đang nhìn phát lại bắt mà nó mới nổi hiện nay cái chính quyền khỏe như đó cái chính quyền khỏe cái đó vậy cái chính quyền khỏe cái đó cái chính quyền này không có 100%